Uma ungathi ubala izinto ezikhona empilweni yakho nje nongeke uzuyinake kodwa othi ma usuyinika ithuba unathisa kahle ziningi kakhulu izinto ezikhona empilweni zethu ezinye ongeke uzuyibone ukuthi baleke ngani kuze kube ilanga mhlambe kulahlekela manje. Lezi zinto zonke zinendawo lapho ivela khona. Noma ungeke uze uqede konke kanye kanye ukubonga. Kodwa khona okunye okufanele okuyiphutha ngempela ukuthi udlule isikhathi ungakazi ukubonga noma kuze kuphele isikhathi ungakazi ukubonga. Usuke uyisa endaweni yokuthi ngelinye ilanga uzofika isikhathi la lento uthi uyayifisa khona fiqe seyikude kakhulu na. Abanye abantu izinto bayijaha ngemuva kanti sezabe edlula seziphambi kakhulu mhlambe ezinye angeke besayifica. Zikhona izinto ezinjengalezo. Lo muntu yena angazi ukuthi kwakuyisikhathi sini lesi ayibonga ngaso noma wayibonga ngesikhathi esifanele noma wayibonga isikhathi esedlule kodwa lamazwi akhe awumthandazo wokubonga ngokuthile okuhle uNkulunkulu ayemenzele khona. Uyasho ukuthi wayesekuhluphekeni lokhu akhuluma ngakho la. Wakhala uNkulunkulu wamuzwa wamntabula kulokho kuhlupheka. Manje ke uyabonga uNkulunkulu ngalokho. Nakho lokho kuyinto na uNkulunkulu leli gama elithi ngiyabonga likhulu. Asilo igama elincane. Uma uNkulunkulu ekwenzela into enhle suke kufanele ukuthi ubonge. Nakuye uNkulunkulu uma ekwenzela into enhle njalo uma wenzela into enhle kakhulu izinto abantu abasuke beyicelile. Kungabi bikho ukubonga okuvela ngakuwe ngokuhle uNkulunkulu asuke wenzele khona. Kuhambe lowo mnyango walokho okuhle uNkulunkulu asuke kade wenzele khona uvaleke. Abanye abantu kugcine ngalokho nje asuke nenzele khona. Abanye abantu kuba kubi ngoba kuye kuthi maye ngasabonganga kwadlula isikhathi lezi zinto asuke kade eziphiwe bese zihlehlele emuva seyibuyela lapho zavela khona. Noma abantwana noma yini asuke iphiwe uNkulunkulu kuyabe kuyasuka kufika isikhathi la labantwana indaba yabo sehamba oqala, hamba wesibili, hamba wesithathu mhlambe beze bephele. Maye na inhlanhla mhlambe kuzothi phakathi nendawo kuvele ngaleyo ndlela okungavela ngayo ukuthi abantwana abahamba nje ngoba wawubacela uNkulunkulu wakupha bona kodwa awuzangibona. Bakhona abantu abayehlelwe izinto enjalo. Kwakhona inkosikazi enye yake yafika la eMkhayidini hamba nezingane. Lezi ingane abantu yasebekhulile abasezingeni abanye ukuthi baphakathi nesikole abanye sekufanele abasebenze. Uthi ke abantwana wayefike wazobacela la eMkhayidini. Angisakhumbula isikhathi sishoyo ukuthi kwakunini. Kodwa wayekade umuntu ongabathola abantwana.
emva kwaleso sikhathi wayeseqale bathola abantwana ngazi noma baba isihlanu noma baba isithupha yini kodwa abanye ngiyakhumbula ukuthi wafika nabo la banye baba sekuphela iminyaka kwahamba kade bekhula nje kahle kungekho nkinga ikhona base beqala indaba yabo isithanda ukuba nokuhlugela abanye impilo yabo yaze yaba isaba yinhle bathasela ukugula okungaqondakali nje abanye nemisebenzi makufanele abathola imisebenzi bengayitholi abanye nasey'koleni akwabe kusafundeka kwase kuma nje yonke into ma engabanjiwe ukugula ubambekile kuleyo ntathu zami ukuyenza wahlala isikhathi eside ukufika kwakhe la wayesehlala isikhathi eside engazi ukuthi lento yenziwa yini kwaze kwaba yilowo muntu ovelayo omtshela ukuthi Thabo laba bantwana njengoba indaba yabinje wena wabaphiwa ushembe emkhayidini kodwa awangabe usalandelela ukuthi ubonge manje ubona impilo yabo injena nje ingakho lokho ngoba awubonganga ngesikhathi uNkulunkulu ekwemukelisa bona